Nova pobeda u polufinale. Kako se osjećaš posle ovih 60 minuti odigranih? Pa moram da kažem da sam presrećna i moram da kažem da sam ponosna na sve svoje saigračice i da smo pokazale da pored svih teškoća koje su nas faktički zadesile u zadnjih 5-6 mjeseci smo ćutale, naporno radile, trenirale i trud se svaki isplatio. Pokazale smo od prve do posljednje sekunde da želimo da igramo finale i drago mi je što smo ginule jedna za drugu na teren, što smo se radovale svakoj odbrani, što smo bili svih 60 minuta kao porodica. A da li se štida sili za utrešno finale? Ne. Ušli smo u utakmicu i dogovorili smo se prije utakmice da želimo da damo sve od sebe za ovaj meč. Niko nije ni razmišljao o finalu jer Rostov je protivnik koji je došao do polufinala i koji ima izuzetan tim. Rekli smo idemo da damo sve od sebe i na kraju da možemo da se pogledamo u ogledalo i da kažemo da li smo dali sve od sebe. Ako smo pobjedili, bravo, ako smo izgubili, znate da ste dali sve od sebe. Stvarno mogu da kažem da je bilo jako teško, da je Rostov pokušao, ali da nije uspio i vjerujem da ćemo smoći snage i da ćemo imati motiv da sutra pokažemo zube i da pokažemo da je i prošle godine trofej trebao da bude u Skoplju. Hvala.